Pa konen, combien nan nou ki kon bwe nan kop sa wa iti? Ma konen si te ou bien kafe. Mwen se plis te, bien si mde kon bwe la den, paske ma moun ki yeme bwe kafe. Gon moun ki te fèm si jesyon ki di meton tas la, bon le mal chèche, le mal gade si sou sa mdombe, ki donk sa li mse gan mwen te fèm gado li, defen gan mwen, so it fits perfectly here. But mba kon mba bwe kafe la den, paske mba yeme bwe kafe. Maybe water. Alright, so nan video sa jodi, ma pataje avèk nou 5 sin ki ap determine si yon moun gen l'ajan vwèman ou bien si se fake la fake par rapport de fason la viv. Ok? So bon di sa kler. Pon video an se pa pou denegre moun ou bien pou fè moun senti yon uncomfortable. But pon video an se pou moutre sin sa ou. Si toutfwa ou ap fè sa ou bien ou konen yon moun kap fè sa ou kapap ede yo pou yo enerji sa mette nan eseye fè bagay sa ou, pou yo mette nan lot direksyon kote ke yo kapap vwèman vin gen mwayen tout bon vwe. An ale. Tout zon mi fami yo, bienveni nan Mindset Gene, kote ke nan chanel sa nou pataje informasyon sou business, finance et edukasyon. Gon realite ki gen, majorite moun ki gen l'ajan vwèman vwe a, yo toujou plis vle rete an sekre tanke pou yo devwale ki yo gen l'ajan. Sa ve di, nan radio mette, nan machin yap kondi, nan tout fonksyon yo toujou plis anvi rete ambatab plis ke yo paret devan zye tout moun. Fom di gen eksepsyon, ta ou gen moun, se imaj lan ki san se brand nan. Ok, se moun lan, sa ve di sal mette, sal ap kondi, se sa ki kreye brand nan, se li menm ki san se business moun nan non sens. Se yade moun sa an ap pale. Premier sin nan, se moun sa suiv sa nou e le trend. Ok, li suiv sak ap mache, sak popile nan mouman, ki tse rad ki pi popile, ki tse telefon ki fenk soti, ki tse machin ki fenk soti, ou pou moun sa toujou genyen li, ou bien toujou eseye pou genyen li. Ki don, menm si moun sa pa nan oposisyon, janm di, li pa gen l'ajan vreman pou l'achel, li pito fe ekseye, paske li konen si gon nouvo telefon ki soti, li pa genyen li, den moun ap deja pense ke, bagay yo pa pou misye non, bagay la pou moun mzen non, paske li te toujou gen nouvo telefon. Jave di, li kreye imaj sa nan l'esprit li, kote ke fok li toujou gen nouvo pou moun pa pense se bon bagay yo pa bon pou li. Dezyem sin nan, se paske moun sa toujou ap chèche validasyon nan men lot moun. Ok? Li toujou bezwen kom si lè li poste yon foto sou social media, gen ket moun li bezwen fok moun sa ta like li. Ok? Sa ve di, 1000 moun te met like li, men gen 2-3 moun lap tan pou like foto sa, paske li konen de moun sa ou like li bon ki don, e mission l'akompli. Troasem bagay, moun sa toujou ap pale de business, ou bien li toujou ap pale de an bani de business, ban an realite, ou pa jam sanse kapab wè business ke li toujou ap pale yo. Moun sa tou wap wè, li kon abi etan kon businessman, li kon lè la nan restaurant, gran restaurant, yon restaurant chè, li kon ki sa pou l'achete, li ka pronon se mou manje ou bien ki donk mwen se l baka fè sa. I would like to buy a hamburger. It's not hamburger. So apre li kon ki drink pou l'achete, moun sa vwèman prepare non nivou, jist pou epose. I don't know why, moun sa va jist mette enerji, tout enerji sa, nan apren ki jan pou lanse yon business tout bon vwe. Katyem bagay lan, se moun sa pa gen ouken asset. Ok, asset, se le ou gen yon bagay ki gen valeur. Ok, tankou lo gen kay, tankou lo gen l'ajan la bank, ou bien lo gen l'ajan ki investi. Par exemple, ok, sa ou se bagay ki gen valeur, ki ou kapap toujou echange pou yon lot bagay ki ou gen bezwen. Wapwe moun sa, li tap toujou pale de se site la la fè, se bel se site la genyen, ou bien gen the latest iPhone, the latest Gucci belt ki soti, li gen tout bagay sa. Men, le wap gade, ou bien le wap mande moun sa, ki sa li gen ke li own, ki gen valeur, wapwe li pa vreman ka moutou. Ya la moutou Gucci belt li, la moutou telefone, but generalman, bagay sa ou de pou finasyo yo komanse pe di vale, menm jou ou kite sto, nou deja kon sa. Sekyem sin nan, se paske moun sa pa vreman ka kenbe yon konversasyon de finans. Ki don, lò komanse pala avek li, oui, li gen kek mou la vwe gauche a droite sou, men lò rentre nan yon konversasyon ki profond anseman avek moun nan, wapre, bagay yo komanse chanje, kom si lò komanse mande moun nan, hey, what is your rate of return? Ki pourcentage benefis wap fè sou tel bagay? Ou apre kon ya la konversasyon komanse
on ti jan chanje, ou après moun sa komanse, on ti jan fold it in. Tant que ou mette ou nan posisyon kote ke se sin sa ou bien se bagay sa wap fe, li pi bon, jam de di nan komanseman video pour utiliser même énergie sa wap met aplike nan bagay sa ou, pour mette el toward working on a business, toward working on learning about finance, toward working on making more money. That way, at some point, ou kapab vreman ka afford bagay sa. E yon nan bagay mabdou, lo ka afford tout bagay sa ou nou sot pale ou ka afford pou fe yo, mpou met ou wap fe yo vwe. Ok? Paske ou pral rive non point, ou pral trouve ke I don't have to do these things pou mpouve ke m genyen. Mwen m konen m genyen, mba bezwen impresyone ou ken moun, paske si yon moun bezwen mpouve, m gen preuve ke m ka prouve. So pou ki sa m bezwen mache avek yon bay nan l'estomak pou di, m gen l'arjan. E pa nesesè pou fè sa. Abone chanel lan, epi tou lè kon sa, m ap toujou pataje informasyon sa, epi nou kapap grandi ansam, lè kon sa ou mèm, ou pa trouve nou an sityasyon parey.